Belren News. Mapungo. Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U sa vha hone ha tsireledzo ya zwiḽiwa ndi thaidzo khulwane kha vhunzhi ha zwipiḓa zwa ḽifhasi nga maanḓa Afrika, hune vhathu vha paḓaho miḽioni dza maḓana mavhili vha vha khomboni ya nḓala. Zwino vhasedzulusi u bva Mohammed VI Polytechnic University kha ḽa Morocco na Yunivesithi ya Saskatchewan ngei kha ḽa Canada vho ḓa na nḓila ya u bveledza manyoro u bva kha matombo a wanalaho Afrika. Manyoro a ḓo thusa vhalimi uri vha bveledze zwiḽiwa zwine zwa ḓo thusa u lwa na nḓala. Bammbiri ya tsedzuluso, cyanide rock as an alternative for potassium source, synchrotron-based investigation and element release kinetics, yo gandiswa kha Journal ya Minerals Engineering. Belren News i khou tikedza vhoramabindu vhaṱuku vha vhembe nga u vhafha tshikhala tsha u ḓirengisa. Kha vha ri kwame kha 060 848 2541. Vhaṅwe vha vhoramabindu vho no ḓirengisaho ndi vha tevhelaho. Ndi matsheloni nṋe nga dzina na tshifani ndi pfhi nṋe tshikulu ro fhiwa ndi wanala nga hanefha tshiṱaraṱa tsha Thohoyandou ngafha posoni. Ndi vha ndi khou diḽa ngazwo zwo nakisa vhafumakadzi, zwo itiwa dzi ṋala, zwo itiwa na dzi tsie. Ndi vha ndi khou vhidzelela nga hanefha phanḓa ha ngirila yone hafha na opposite na parking ya Boxer. Ndi na 5 years zwino nga 2026 ndi hafha fhethu ndi tshi khou shumela hone. Kha business yanga ri benefita roṱhe kha customer na nṋe ngori nṋe ndi vha ndi khou provide service ine customer ya vha i khou ṱoḓa musi a tshi khou ṱoḓa u nakisiwa u ḓa fhano a ṱuwa a wavhuḓi. Then kha nṋe ndi vha ndi khou benefita ngori zwine nda vha ndi khou wana ndi zwine nda vha ndi khou benefita zwone musi customer yo ḓa u ita service. Zwa zwino a thina vhuṱanzi uri ndi nga ṱoḓa vhugai mara ndi nga to ḓi wana ṱhamusi ndo ṱoḓa tshelede ine ya nga nthusa uri ṱhamusi ndi vule tshiṅwe tshifhaṱo kana branch huṅwe fhethu uri ndi kone khamusi u thola muthu muthihi vhavhili vhane ri nga ḓivha ri nga ḓivha ro decrease yeneyo percentage kha unemployment. Tshelede ine nda nga i ṱoḓa ari 5,000. Nga dzina ndi pfhi Ronewa Mukwevho. Bindu langa ndi ḽa u ṱanzwa mavhone a goloi. Heḽi bindu ndi mobile, ri nga ri ndi mobile ndi nga nṱhani ha uri hoṱhe hune vha ṱoḓa ri tshi ḓa u vha ṱanzwela mavhone ri hanefho. Fhedzi arali vha tshi vhona ungari ndi khwine u ḓa hune ra dzula hone kana hune ra wanala hone, ri wanala Phangami Mall. Heḽi bindu ḽa u ṱanzwa mavhone zwa zwino ḓo ri khou dzhena kha ṅwaha wa vhuvhili ḽi hone. Ri tou masithasela vhazwo zwa u ṱanzwa mavhone. Kha heḽi bindu roṱhe ri a vhuyelwa, nṋe na vhone ri a vhuyelwa ngauri nga vhone ndi ita uri ndi kone u vhea vhurotho havha na ṱafulani, ngeno vhone na vha tshi vhuyelwa kha goloi yavho ngauri vha vha kona u vhona zwavhuḓi vhusiku. Ndi amba vhusiku kati ha vhaloi vha kona u tshimbila vho vhofholowa ngauri mavhone avho a vha a tshi khou kona u vhona zwavhuḓi na zwine zwa vha kule kule vhukuma. Tshelede ine yanga ṱoḓea ndi 20,000, ndi yone ine yanga ṱoḓea kha bindu heḽi. So ḽi nga kona u thusa zwihulwane vhukuma uri u kone u renga zwishumiswa zwa hone zwa u ṱanzwa mavhone na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa ṱoḓea ita uri mavhone a muthu a kone u vhuyelela kha vhuimo hawo kha zwi avha zwone u thomani. Nomboro dzine vha nga ri kwama khadzo ndi hedzi 076 1611 564 076 1611 564. Nda muhashi na vhathetshelesi vha Belren News a khou ambaho ndi Ronewa Phophi u wanala hanefha Mulenga. Muhashi bindu ḽa vhoriṋe
ḽi shuma nga u khatha miri, mahatsi na u kiḽina mathannga o tshikafhalaho. Heḽi bindu ḽi na tshifhinga tshine tsha nga lingana ṅwaha muhashi, ndi kale ri khou ḓi tsa nṱha na fhasi nazwo na ḓoroboni henefho Leicester ri ya ri tshi ita, ḽi na ṅwaha zwino muhashi wanga. Muhashi wanga ri tshi ya kha u vhuyeliwa kana benefit ine ya vha hone hafho fhethu, ri vha ri khou benefitha vhevha vhatukana vhane ra vha wana ṱhaṅwe vho ḓi dzulela mugulani hanefha, ndi vhone vhathu vhane ra vha vhidza ra ri kha vha ḓe vha ite zwiḽa zwine vha zwi vhidza uri dzi peace job. Hu na vhathu vhane ri tou ḓivha zwori havha ndi vhathu vhane ri ya ri tshi vha vhidza uri kha vha ḓe vha ite peace job uri vha ḓi kona vho uri hanefho hune vha dzula hone vha ḓi kona vho vhuya vho hwala vho ḽofo muhashi wanga. Nga u angaredza hafha kha masheleni a u thusa bindu, nṋe ro vha ri tshi nga humbela vho u thusiwa nga tshelede ine i nga swika kana 10,000 ine ra ḓivha zwori ri nga renga mitshini miṅwe yo engedzedza uri ri kone uri iṅwe PC i khou shuma hangei kana tshiṅwe tshigwada tshi khou shuma hangei tshiṅwe tshi vhe tshi khou shuma hangei. Arali u khou pfuna mathannga ane a khou tou ṱanzwiwa muhashi, zwi songo imisa mushumo woṱhe hapfhi hu na vhaṅwe vhane vho ya ngei, hu na vhaṅwe vhane havhaḽa vha tshi fhedza u shuma ngei vha khou tea u dovha vha vhuye ngeno. Hayi, ri nyaga uri ri khou shuma ngei, havhaḽa vha ngei vha vha khou shuma ngei, vhane vha khou shuma mathangani vha vha khou shuma mathangani muhashi wanga. Ndi vhona unga i nga kona u zwi katela uri ri wane equipment ntswa kana zwishumiswa zwiswa, mitshini miswa, na vhane vha nyaga uri vha hole nga ḓuvha ḽeḽo ro vha ri tshi nga ita uri vha holele, ngauri ri a vha na khaedu muhashi wanga uri hu na vhane vha ḓa vha shuma mara vha tshi fhedza vha wana vha tshi khou ri ṱoḓa masheleni a uri ngauri ndo ḓa nda shuma ṋahasi tshelede iḽa ya peace job i gai. Ende muhashi wanga ri vha ri na khaedu yo uri ri vha ri kha ḓi tou thoma ra ya ra ṱoḓana na tshelede kha hoyo we ra mushumela muhashi wanga. Ndaa. Ndi hono guma mafhungo a ṋamusi, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Porter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own Archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Porter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4,000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrand Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrand Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.